Masinibingelele nonke bazalwane, bantu benkosi emakhaya, egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu namandla. Ngibingelelako uMagagula Sibongo, bana kaNkulunkulu osindisiwe okukholwako, njengo yami ukuyofika ezulwini. Sisekhona kulomthandazo bantu benkosi, sesiya ngasemaphethelweni ethu kulomkhuleko wa 21 days. Khona amazwi alapha enhlizweni yami engicela siwabuke la encwadini kwabaseKolose chapter 4, siyafunda khona uverse number 2, yena yedwa bese siyathandaza. Sihloko sakhona sithi ukuqinisela ekukhulekeni. Athi verse number 2, qiniselani ekukhulekeni nilinde kuko ninokubonga. Uma ngabe bekhulunywa ngalamagama lathi qiniselani, mhlambe kwesinye isikhathi lamagama avela ngalesikhathi sekungasasimnandi noma sekungasasilula ukuba ungaqhubeka uthandaze. Uthi ke lana uPaula uma katshela lelibandla laseKolose uthi qiniselani ekukhulekeni. Uma kathi qiniselani yinto lena leseyingasasilula, njengoba besiqalile ngalelanga lesiqale ngalo ngamhla ka11 sithandaza kwaze kwaba nginamhla sisaqhubeka sisengakayishayi indambo bantu benkosi. Bengizosho lawo mazwi ukuthi qinisela sihlobo sami emthandazweni. Uthi ke lana makaqhubeka uthi nilinde kuko ninokubonga. Okusho ukuthi njengoba isihlobo sami sesiya koyishaya indambo, yinye into lomele uyenze ukuqinisela. Uma sekuthiwa ke qiniselani, kusho ukuthi akusaguqeki kwesinye isikhathi nevoice ayisaphumi, namandla sekaphelile. Uthi lana Paula qiniselani ekuthandazeni, nilinde kuko lokuthandaza, nilinda nje ninokubonga. Uma athi nilinde ninokubonga, kusho ukuthi impendulo yakho ungayilindi ngalelanga esoqeda ngalokuthandaza, futhi ungayilindi uma kuphela January, yilinde noma ngesikhathi esifaneleyo. Uthi lana ke qiniselani emthandazweni. Njengoba abantu benkosi seyisoyishaya indambo sesiyafika egqineni, masingaphela amandla, masingayekeli, masiqinisele ekuthandazeni. Noma soyezwa sihlobo sami ukuthi amandla aphelile, mane ulale ngesisu, esilonga uma uzoloku uthandaza uthi Nkosi yami ngifuna kuyishaya indambo, angifuni ukwehluleka, angifuni nami kubalwa kulabahlulekile. Ngilingise uDaniel chapter 1 uverse number 8, ithi iBhayibheli wazimisela. Nathi bantu benkosi masizimisele, masiqinise, sesiyayishaya indambo, sesiyafika egqineni, masibambelele, masiqinise, bese siyalinda. Impendulo yethu izawuvela emafini, izovela masinyane. Thina nje masilinde, masithandaze. Uthe makayibhala ngale kuMateyu chapter 26 verse number 41, athi lindani nikhuleke ukuze ningangene ekulingweni. Uyaphendula lo mnye wabafundi uthi yebo Nkosi siyafuna ukulinda, kodwa lenyama sayibuthakathaka. Uthi umoya uyavuma kodwa lenyama isavumi. Uthi uJesu qinani, qiniselani, nilinde emthandazweni, nilinde kuko ninokubonga. Siyothandaza ke bantu benkosi, iwamazwi lawa sesiyoshaya indambo, sesiyafika egqineni, sesiyosho ukuthi Baba siyabonga wena usithole kusukela ku day 1 saze safika manje. Njengoba isihlobo sami sesiya ngakhona egqineni, qinisela nawe qinisela, ungayilahli indambo, ungalilahli lithemba. Sesiyafika egqineni, impendulo zethu ziyeza, impendulo zethu ziyawuphendula, ungaphela amandla. Uqinise emkhulekweni, nilinde kuko ninokubonga. Sivala amehlo siyathandaza, nawe sihlobo sami uthandaze, umcele uThixo uthi Nkosi sami sengiyafika egqineni, mangaphela amandla. Baba wathona amandla egameni likaJesu Kristu,
waseNazaretha. Siyakhuleka Baba, siyakhuleka Somandla, siphe Baba amandla okuyishaya le ntambo, siphe Baba wethu amandla ukuba sinqobe, siphe Baba wethu amandla ukuba sifike egcineni, siphe Baba wethu amandla ukuba siqinisele egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Babe ukuthi usasithwele usenathi, qhubeka nathi Nkosi yami egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu enamandla. Amen.